Popularna platforma za streaming Netflix objavila je listu 10 najgledanijih filmova u 2022. godini na ovoj platformi. Popularnost određenog filma u ovom slučaju određuje broj odgledanih sati nekog filma. Evo liste. Na 10. mjestu je norveška SF akcija Troll. 9. mjesto pripalo je misteriji Enola Holmes 2. Na 8. mjestu je komedija Seniorska godina. 7. mjesto zauzima akciona komedija Čovjek iz Toronta. Na 6. mjestu je krimi dokumentarac The Tinder Swindler. 5. mjesto zauzela je animirana pustolovna komedija The Sea Beast. Sportska drama Adama Sandlera pod nazivom Hustle našla se na 4. mjestu. 3. mjesto pripalo je romantičnoj muzičkoj drami Purple Hearts. 2. mjesto zauzela je SF akcija The Adam Project. Najviše sati gledanja ostvario je film The Gray Man, koji su režirala braća Anthony i Joe Russo. Film govori o operativcu CIA, čiji pravi identitet nikom nije poznat, a koji slučajno otkrije tajne agencije, čime pokrene globalnu potjeru međunarodnih ubica. Na našem kanalu pogledajte video o najgledanijim serijama na Netflixu u 2022.